So, what's up guys? Wala titiping-tiping guys. Kaya mga estudyante ang makaubano, si Kitipay, si Dudong. So, mga estudyante, so, to sila puro guys, no? So, wa titiping-tiping karon guys. So, wa tayo lang mabuhat guys. So, bali ko nyo guys kay mangguna ta dire, mananam tag-utanon guys para natay mapupusunod. Tara guys, mangguna ta dire guys.